Governo cria lighting e jardim atual cidade dele sai na Romang. Vice-ministro Assuntos Parlamentares Adérito Hugo da Costa Hateteng, governo halo manutenção para lampo, lighting e jardim sira atual cidade sai Romang. No visitante sira bele visita o lighting nebe seguro. Entretanto, lampo sira nebe monta e jardim hoto ne laos atu halo e evento Natal ou Ano Novo niang, mas be atu atrai visitante. Laos visita e lorondet, mas be mos visita e tempo kalang ho família sira. Opinião berbagai publik atau ketika kita halo bersama pada jadi komposisinya kumisa dia itu memang gubernur meningkat dia tahu sistema lighting lampu aroma depois kala sira sira dari visitas masuknya ho lighting na dia langsung visita itu yang orang mereka sekali lalu noi kata ke lampu sebenarnya lewat event Natal ke Novo mereka inamal lampu di seria presença atributos irakas Natal ini memberikan surpresa misalnya lampu halo lighting bahasa internet dia beliau kita apresiar tampaknya sidari diri laos sidari itu Pak Lorong bagi kalau sering sekali kita halo sama dia beli datang aproveitamento si emang lebih beli sidari. Governo monta lampo na Romang e jardim hoto e a capital dele, consideração Praia dos Coqueiros, Jardim Bebora, Colmeira, Palácio do Governo Oin, Largole Sidere no Selutang. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emohoto, atua tem informação atual dia Clio, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no Fahia Tutang ba media sosial hoto.